Yes, kanonye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, kuri twumva amasaha ya nimugoroba, umugoroba umugisha, kuri twumva amasaha ya mu gitondo, umugoroba umugisha, kuri twumva amasaha yo kwica munsi biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku mugoroba ku itariki zigera kuri 16 z'ukwa gatandatu 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu makuru by'umwihariko arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, ariko tukajya mu bice bigiye bitandukanye mu rwego kugira ngo benshi badukurikirana bamenye amakuru biba bikomeje kugenda bibera mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi rero nyamuneka ibintu byakomeye, ibintu byakomeye noneho bigera kuri rwa rwego, ibintu noneho bikomera kabisa, by'umwihariko isa n'isaha rwose ku buryo hashobora kuza guturika ikintu gikomeye. Ngira ngo muri amasaha mu gica ya nimugoroba nabyo tugiye kuba twibandaho tubabwira uko situation ihagaze, ariko nyamuneka rwose dore turi mu masaha y'umugoroba gafurusheri aho uri we hose ukurikiye TV Duniani Kote, nizere yuko rwose kameze neza ufite furusheri kugira ngo aya makuru tuyinjiremo. Nyamuneka ngira ngo mwabibonye yuko uwitwa General Neva ari mu kaga gakomeye. Ngira ngo rero by'umwihariko mbere yo kugira ngo twinjire muri ano makuru tubanza guha ikaze abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye n'abari muri ibi bice deep. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima, bari muri Coline Mujejuru, bari muri Coline Murangara, bari muri Coline ya Tongo, bari muri Coline ya Kinazi, bari muri Coline zigiye zitandukanye, bari Bubanza, bari Gitega, bari Bujumbura, bari mu bice bigiye bitandukanye. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima, ariko kandi rwose nyamuneka tubahaye ikaze hano kuri TV Duniani Kote. By'umwihariko rero bari hirya no hino ku mugabane w'i Burayi, bari United Kingdom, bari Amerika, bari Canada, bari mu Bubiligi, bari mu Faransa. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Ni byinshi cyane no tugiye kuba dukomozaho by'umwihariko by'amakuru arimo aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, ariko kandi rwose nyamuneka mu gihugu cy'u Burundi muraza kunyemera tugaruke gato ku witwa General Neva. Amakuru atugeraho yamaze kwemeza ko uyu mugabo ashobora kuza guhunga igihugu. Impamvu uyu mugabo ashobora kuza kugihunga, ibi bigomba kuba mbere yuko amatora y'abadepite amaze iminsi aba mu gihugu cy'u Burundi batangaza amajwi yayo. Hari amakuru yamaze kutugezaho yemeza ko amatora y'abadepite yajemo ubujura, yajemo icyitwa ubuturi, yajemo icyitwa ubusambo. Ibyo bikagaragaza yuko ngo aya matora nubwo ashobora gutangaza amajwi ashobora gutangazwa, ariko isa n'isaha dushobora kubona rwose nyamuneka aya matora babisubika ibyayo bakabirangiza. Yes, ibyo rero byakomeje kugenda bikangaranya benshi, byakomeje kugenda bitera benshi ubwoba. Ese amatora y'abadepite yamaze kuba baraza kuyahagarika gute? Amajwi yabo ntago azemerwa, byinshi cyane biravugwa, ariko nyamuneka ndavuga nti turaza kubibagezaho tubabwire se kuko amatora arahagarara bimeze bite. Turagaruka gato kuri deployment rero zikomeje guca ibintu. Ni deployment navuga ko zakamejeje mu bice by'ahitwa za Ovira, ni deployment zakamejeje mu bice by'ahitwa za Bubanza, ni deployment zakamejeje mu bice by'ahitwa za Cibitoke, ni deployment zakamejeje mu bice bigiye bitandukanye. Nyamuneka zose turaza kuba tuzinjiramo tugere tuba-updatinga tubabwire uko situation ihagaze. Turaza gusimukira by'umwihariko ahitwa Zambanaka, abasirikare b'abarundi benshi barimo barategurwa. Hari ibice bagiye kwinjiramo, ese nibihe bimeze bite? Ese ibice biri mu gihugu cy'u Burundi cyangwa ntibiri mu gihugu cy'u Burundi? Turaza kubikomozaho. Turaza kugaruka by'umwihariko mu bice by'ahitwa za Bujumbura, tubabwire umutekano muke ukomeje kwabirizwa, ndetse ukaba umwe mu mijyi isaha ku isaha dushobora kumva uhereyemo kubidata akasa mutwe. Turaza kubikomozaho. Turaza kwinjira hano za Gitega tubabwire uko situation ihagaze ku kibuga cy'indege. Ibintu byakomeye Bujumbura, icyitwa ikoranabuhanga mu kanya gato gashize rwose rimaze kuvaho, abahungu neza barariburisha. Amakuru mfite nuko iki gihugu cy'u Burundi kirimo kiritabaza Abarusiya. Ese bimeze bite, byifashe bite kuri iri koranabuhanga? Turaza kubikomozaho 5 kuri 5. Turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye, tugende tuba-updatinga uko amasari bukomeze kugenda yigira imbere. Icyo usabwa wowe nimba utari wakora subscribe nta kindi,
kora subscribe kugira ngo amakuru menshi arebana n'umutekano, politiki na diplomasi ajya agenda bageraho gatanu kuri gatanu mu buryo navuga yuko budasanzwe muri rusange. Tubaye ikaze rero by'umwihariko hano kuri TV Duniani Kote, mbereka n'ibice mba ndimo, murabona ko banabashije kugenda mbatembereza, nyamuneka banabashije kugenda mbatembereza, bajya bagenda rwose babacishirizamo babereke, banabatembereje kuko rwose nyamuneka ni ibintu by'agaciro cyane muri rusange. Twirukanse cyane rero by'umwihariko barimo bagenda n'ahantu babereka n'ahantu mba nibereye. Reka duhita twinjira mu makuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugaruke gato ku kijyanye n'igihugu cy'u Burundi n'amadeployment agiye atandukanye. Ni deployment kugeza amagingo zamaze kuba izindi, kuko izi deployment ni zimwe mu bintu bikomeje kugenda biteza ubwoba bwinshi igihugu cy'u Burundi. Ni bimwe mu bintu byatumye abaturage mu gihugu cy'u Burundi bakangarara bakavuga bati ese ibintu biraza kugenda bite? Ntabwo izi deployment ahubwo zishobora kuza gutuma twebwe nk'abaturage twongera guhunga, twongera kwiruka. Mwe abantu b'Imana mwe, nk'ubu munyemere babwira yuko barimo baradeployinga ahitwa za Uvira. Abasirikare bari gudeployingwa ahitwa za Uvira b'Abarundi ni bamwe mu bantu isaha ku isaha bashobora kuza kugira gutya, nyamuneka bakaba bagira gutya rwose bagakora icyitwa igitendo. Ni bamwe mu bantu bashobora kuza kugira gutya bakaba bakora icyitwa amahajabu, kubera rwose ikintu barimo barakora hariya mu gice cya Uvira kitari cyiza, kijyanye no kuboherezayo isaha ku isaha. Tukabona bateye umugongo igihugu cy'u Burundi, cyangwa se biyemeje kurwana, abenshi bakasiga ubuzima, kuko nk'ubu munyemere babwira yuko hamaze kugerayo 2500. ubwo birumvikana ni hafi bato zigera kuri 3 z'abasirikare muri rusange. Ikindi gikomeje kugenda kigaragara by'umwihariko nakomeje kugenda nkurikirana ni ikijyanye n'ibikoresho byinshi birimo biragenda bijyanwayo, imbunda zo mu bwoko bya za Katiushi, cyitwa BM21, BM12, byose birimo birava mu gihugu cy'u Burundi byerekera muri kiriya gice mu rwego kugira ngo baze kumekinga sure neza ko ibi bice babifite muri rusange. Umujyi wa Bujumbura ni umujyi wakomeje kugenda ugaragaramo ibibazo bikomeye cyane, wakomeje kugenda wongerwamo abasirikare. Tumaze kugera mu minota ingahe? Wamaze kugenda wongerwamo abasirikare, by'umwihariko rero ubona yuko rwose isaha ku isaha nyamuneka ari umujyi ushobora kuza guhura n'ibibazo bikomeye cyane, kuko ni umujyi bashobora gucamo batera icyitwa coup d'etat. Ku kibuga cy'indege Connection mu kanya gato nababwiye ko zimaze kuvaho, ariko igihugu cy'u Burundi kitabaza Abarusiya. Ibi nabyo ni bimwe mu bintu bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane. Ya UPC harimo iyi mitwe za FNL, harimo imitwe igiye itandukanye na za FRN. By'umwihariko bose usanga ari bamwe mu bantu bavuga yuko rwose demokarasi y'igihugu cy'u Burundi bagomba kuzagisubiramo, ari demokarasi igenda ku majyambere y'abaturage, ishaka kubaka igihugu. Ubwo rero ibi bintu byose Abarundi cyangwa se uwitwa General Nepa iyo bifasha akabikubita mu cyitwa mu gafuka, agaterura umunzani urapima ukenda guturika, kuko aravuga ati mu gihe n'ubundi ibice baba bifite, twebwe nk'Abarundi cyangwa se twebwe nk'igihugu cy'u Burundi nta mutekano twaba dufite muri rusange. Akaba ariyo mpamvu rero ibyo byose bikomeje kugenda bigaragara mu gihugu cy'u Burundi, ndetse akaba ari no mpamvu izi nama zikomeje guteraterana, zimwe zigaruka ku mujyi wa Uvira barebera hamwe uburyo ki bashobora gukora buri kimwe cyose kugira ngo ibintu bigende neza muri rusange. Ikindi kandi gikomeje kugenda kigaragara nuko ubu tuvugana mu bice by'umujyi wa Uvira Abarundi benshi bari kugerageza kwataka mu misozi igiye itandukanye yitwa za Kiriba ndetse na za Runingo, bose bari kugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba barashwe n'iza Sarambwe. Ibi byose rero ubona ko ari bimwe mu bintu bishobora kuza gukomeza guteza ikibazo gikomeye cyane igihugu cy'u Burundi muri rusange. Reka tuve hano tugaruka gato Bujumbura. Mu kanya gato gashize nibwo itegeko rimaze gutangwa ry'abasirikare buryo bagiye kujya bakoramo amapatrouille, ariko ibi bakabikora mu masaha y'ijoro. Bakabikora mu masaha nyine abaturage nyine bakeneye umutekano. Ibi rero bemeje ko bigiye kujya bitangira ku isaha y'isa 11, bigakomeza saa 12, bigakomeza saa 1, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9, saa 10, saa 11 mpaka abandi ba mu gitondo
baje gukora ati baje gukora paturuye. Yasi birumvikana rero ibi byose ni bimwe mu bintu navuga yuko nyamuneka bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane, bishobora kuza guteza icyo nakita ibibazo bikomeye cyane, nta nubwo ari ikibazo kuko izi paturuye nubwo zimo zakorwa, hari amakuru agenda tugeraho yemeza yuko izi paturuye zikorwa ariko zikanakorwa harimo n'abadashaka ko igihugu cy'u Burundi ibi bigakorwa, harimo n'abadashaka yuko igihugu cy'u Burundi n'ubundi ibintu cyagira gute cyabikora. Ubwo rero ugasanga n'ubundi nubwo Gen Neva ari gukora ibi byose, n'ubundi icyitwa umwiryane ntabwo gishobora kubura, ndetse no kuba aba mu barinzi bamwe umutekano bashobora kuba bagira bagenzi babo nabi mu rwego rwo kugira ngo n'ubundi demokarasi igenda ku gitutu, demokarasi idageza abaturage ibyo yabemereye bayikureho. Ubwo rero n'ubundi urumva yuko byaba Red Tabara n'ubundi itatatse nk'uko babivuga ati yamaze kuzenguruka uyu mujyi wa Bujumbura. Urumva ko igihugu cy'u Burundi ari igihugu gifite ibibazo. Igihugu cy'u Burundi ni igihugu kiri mu kaga ndetse n'akangaratete. Nk'ubu dukomoze gato hano Gitega, ni Gitega kugeza amaginga ya inama z'urudaca zikomeje kugenda zirema, ariko izi nama zikaba ari inama n'ubundi zikomeje kugenda zigaruka ku kijyanye n'umutekano muke ukomeje kugenda ubarizwa mu mujyi wa Bujumbura, ndetse ibi binatuma igihugu cy'u Burundi kigaragara nabi ku ruhando mpuzamahanga, ndetse no kohereza abasirikare muri RDC. Izo nama rero zimwe zirakorwa, gusa izi nama nubwo zimwe zirakorwa, amakuru amaze kwakira nuko byose bari gukora ibishoboka byose kugira ngo babihanduringe birangire, kugira ngo bigende neza. By'umwihariko ariko ni kuri kote n'ubundi igihugu cy'u Burundi, ariko n'ubundi ni ibintu ubona yuko biri bugorane cyane mu buryo mwese cyangwa ubundi. Reka yenda ibi nabyo tubive ahubwo tugaruke gato mu ishyamba rya Kibira. Ubu tuvugana mu minsi yashize nibwo nababwiye yuko Katanyamaza aba FDLR zajyaga gutya zigakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ndababwira ati nyamara ibikorwa by'ubugizi bwa nabi Katanyamaza aba FDLR zikora ni ibintu bishobora gushyira igihugu mu kangaratete, ni ibintu bishobora gutuma uwitwa Gen Neva bagoma bamufata nabi cyane, ariko ibi byatangiye kugenda bigaragarira aho abasirikare bamwe na bamwe b'imbonerakure bakomeje kugenda babasanga nk'ahantu bishwe cyangwa se bahitanwe mu buryo navuga ko budasobanutse, bakabeshyira inkuba, bakabeshyira Red Tabara, bakabeshyira benshi bagiye batandukanye, ariko ukuri guhari nuko igihugu cy'u Burundi kugeza amagingo ari igihugu gikomeje kugenda gihura n'akaga gakomeye cyane, ari igihugu gikomeje kugenda gikoresha imitwe nk'iyi y'abagizi ba nabi muri rusange. Yenda ku muhanga bw'ibyuma bazi no kutubwira iminota kugira ngo tuze kugenda tugendana neza. Reka tugaruka gato by'umwihariko hano Cibitoke, naho icyo navuga yuko gikomeje kugenda kigaragaramo imyiteguro idasanzwe, ndetse iyi myiteguro ikaba yamaze no gutuma ibintu bihindura isura, ikaba yanamaze gutuma ibintu biteza ikibazo. Abaturage baravuga batese ibi bintu birimo biraba n'ibiki, nyine ni ibintu byinshi cyane bikomeje kugenda bigaragara ndetse binatera ubwoba by'umwihariko abaturage hano mu gihugu cy'u Burundi. Yes, reka tubashyigemo umutalamu abakomeze abamere n'andi makuru asigaye, nge turaza gusubira gutinya bahaguruke bishure Amerika, bishure Uburayi, bishure n'undi wari wese hagurutse avuga boye gusha bwoba. Barerekanye ubutwari mu kwirukana abo ba koloni, abo ba imperialiste muri Goma. Simbona igituma bashishikara bajugumira ngo Amerika iravugize ngo Uburayi buravuze. Oyaye nibahaguruke babandanye ibikorwa kurwanira ishaka ukwigenga kwa Afrika, kuko niberekana ko bari nico bashoboye bizotera n'umwete n'ibindi bihugu bishobore guhaguruka navyo vyikureho abo ba imperialiste. Ubutunzi buri muri Afrika
amapeterole, amagaze, amadiyama, amazahabu, amakortani, za minere zose zirirare zikenewe muri ibyo bihugu by'Uburayi birahagije kugira abategetsi ba Afurika ntibongere kunamira umuntu n'umwe w'umutegetsi mw'isi. Nuko rero iby'ubwoba biheri. Hanyuma sinorangiza ntakebuye Uburundi n'Abarundi.